an'amta. Ya, bem gabom to, konto. An'amta, jangan to. Baca tu mat dad, baca tu mat nyal alif 6 harakat. Ni ada sedikit alaihim karena cepat baca, karena cepatnya baca ghairil maghdubi alaihim wala hiu itu bid. Karena hana sempurna mim, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim wala hiu. Ini sering kita dengar ya. Kan nanti nak faham. Ba sempurna huruf mimnya, mim mati. Mim mati him, jangan him wa hib. Galam sempurna itu bid mim. Kalau langsung ba waw. Ghairil maghdubi alaihim walad. Padahal him wa. Sempurna mim ile. Izhar kan sempurna tapi tidak ada dengung, jangan lama. Ghairil maghdubi alaihim walad him wa jangan him wa galam sempurna mim kait di bawah. Yang sering dia dengar imam yang baca. Yang kalian gimana? Farah. Ya, ini cunafah nak tapi sempurna aja tina. Nak di cunafah, nak bi cuma baba Quran nak di cuma. Nya cu salum je. Orang jauh salum. Ubi salum kurang je saja jauh dah kan Allah Taala. Ya, jadi ini kita tengok. Sempurnakan him. Ya, be hiu je ke hiu. Ya, kan mantap. Kalian sabar tu ba mereng. Hana mereng ini huruf. Ba lin kadang-kadang huruf baca lin. Kan sering kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panina lininan. Waladdallin kalin. Ya, terus lanjut. Si ihdinas siratal
pengaruh anak ego je. Terus lanjut. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Terus sui beda sad angin. Acik tarik nafas ni. Acik tarik nafas habis. Betul. Latihan. Terus baik kubah. Jadi tiga lamnya guna dia nafas betul. Baik langsung aja kena langsung mustaqim siratal nafas ada coli macam handro. Tarik nafas betul. Kemudian baca tu kita imam dan imam usahakan matnya mat asli kan sering mat asli kalau ya. Bismillah sama asli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tabah tabah lebih panjang. Tabah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok gede mak panjang baklah na. Usahakan sejajar indah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga alhamdulillahi rabbil alamin. Kusantu lam dengan ar-rahmanirrahim. Dadum alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Pelung. Itu masalah imam. Coba kita lihat, dengar imam-imam baca. Dia usahakan belajar. Jadi usahakan mat asli sejajar. Hana panjang mat asli, ona kadar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Lagu pepayanginan. Kata dia terbawah ya. Baik mana? Usahakan.
ihdinas siratal mustaqim. Sirat, acing dengar imam baca ya. Kan? Dia perhatikan. Hana salam alaji. Keindahan bacaan hana makruh lah kan? Mat-matnya. Ya. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثقلنا ضال وجود تشديد إعلام كثير Kemon kali. Dah ulang tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك